BMW X-Drive Experience, celodnevno druženje pripadnika 7. sile i BMW-eve off-road tehnologije, počinje okupljanjem i briefingom u centrali Delta Motorsa u Beogradu. Kao neki reper, predvodnik će biti Bela X5-ica, tako da, eto, zamolio bi da još jednom idemo u koloni, lagano, bez žurbe. Pred nama je dan o kome će nam u praksi se predstaviti X1, X3, X4 i X5. Njih očekuju off-road izazovi Fruške gore, dok limuzine serije 3 i 5 sa X-Drive pogonom ostaju rezervisane za opušteniju turističku vožnju po putevima koji vode u najlepše krajeve Fruške gore. Koliko god je pitoma, Panonska planina ipak je dovoljno velika da se neko može izgubiti. Radio veze između vozila obavezan je element off-road karavana. Gazi, ona će ti bude upaljena, kako hoćeš da pričaš, pritisneš. Daj radio stanicu. Nakon formiranja kolone, prva etapa vožnje odvija se na autoputu. Karavan koji čine BMW terenci i limuzine sa X-Drive pogonom stiže na svoju prvu stanicu. Restoran Vinarija Kovačević. Često se čuje kako je ovo obavezna stanica pri svakoj poseti Fruškoj gori. Porodica Kovačević ima tradiciju gajanja vinove loze i proizvodnje vina dužu od 100 godina. Restoran se nalazi u slikovitom delu Iriga, nedaleko od centra ove varošice, na 60 km od Beograda i 20 od Novog Sada. Vinarija posjeduje 10 hektara vinograda koji se nalaze na južnim obroncima Fruške gore. U sklopu vinske kuće je restoran a la carte, sala za degustaciju i prijem vinskih tura i natkrivena letnja bašta u hladovini Borova sa prelepim pogledom na Frušku goru. Drugim rečima, idealno mesto za poslovne sastanke, prezentacije, seminare, proslave. Specijalitet ove kuće je takozvano uklapanje jela i vina. Reč je o združenom gastronomskom doživljaju gde aroma vina pojačava doživljaj jela, a možda i obratno. Pripadnici BMW X-Drive Experience ture, ovaj put iz razumljivih razloga, jela su mogli da uklapaju isključivo sa bezalkoholnim pićima. Ipak, ljubazni domaćin je pripremio prigodne poklone. Terenska vožnja Fruškom gorom ima svoju teorijsku i praktičnu komponentu. Teorijska je zapravo sadržana u specifičnosti kojom je bavarska fabrika pristupila tehnologiji pogona na 4 točka, a onu praktičnu učesnici karavana iskusili su za volanom. Iako bi mogli možda malo grubo da kažemo da je BMW novi đak u razredu kada je u pitanju pogona sva 4 točka, od kada je BMW počeo da primenjuje ovu tehnologiju na automobilima relativno nedavno, probio se praktično u lidera. Pitamo Stanka u čemu je specifičnost X-Drive-a ili naravno podvučeno zašto je eventualno bolji od konkurencije. Ono što bih se definitivno složio sa vama da BMW sa pogonom na 4 točka, odnosno sistem koji se zove X-Drive, mi svakako jesmo najmlađi đak u razredu, ali kao što to obično negde po tradiciji bude, mi smo se potrudili da budemo najbolji i negde najvredniji, da ne kažem najpametniji đak. Šalu na stranu, ono u čemu se BMW X-Drive pogon izdvaja je zapravo brzina koja je potrebna sistemu da odreaguje kako bi se automobil u svakoj situaciji i na svakoj podlozi ponašao na najbolji način. Ono što bih ja želeo da istaknem, osnovno obeležje, evo već 100 godina dugačke tradicije BMW automobila je zadovoljstvo u vožnji. Ono što svaki vozač od BMW očekuje, to su vozne karakteristike i to je jedna potpuno zadovoljstvo u vožnji. Ono što je nama jako važno i što možemo sa ponosom da istaknemo je da BMW X-Drive pogon na 4 točka ni na koji način ne smanjuje to zadovoljstvo u vožnji, a sa druge strane doprinosi i maksimalno utiče na bezbednost i na vozne karakteristike. To je nešto što je najvažnije i što bih ja definitivno izdvojio u odnosu na pogone ostalih proizvođača. BMW pogon na sva 4 točka X-Drive osigurava najbolje moguće prijanjanje i uvećava agilnost vozila. X-Drive je BMW sistem pogona na sva 4 točka.
pod normalnim okolnostima, BMW X-Drive raspodeljuje snagu između prednje i zadnje osovine u odnosu 40:60. Međutim, ukoliko dođe do promene uslova vožnje ili površine puta, X-Drive inteligentno preraspodeljuje snagu i osigurava lako kretanje i po najklizavijim površinama. X-Drive može gotovo trenutno i na neprimetan način da usmeri do 100% snage na jednu osovinu, omogućavajući vozaču da krene i na najklizavijim površinama ili strminama. Zahvaljujući ovakvoj dinamičnoj raspodeli snage, stabilnost vozila se vraća u normalu pre nego što vozač i primeti bilo kakvu promenu. X-Drive osigurava da se snaga ne troši na gubitku trakcije. Svaki kilovat snage se efikasno prenosi na put. Jedna od tema današnjeg događaja jesu automobili BMW-ove serije X-Drive, među njima i izdanje serije 3. Međutim, svi koji poznaju istoriju BMW-a znaju da je praktično preteča BMW-a serije 3 bila BMW serija 02. Milan Posavec Lemi, član kluba Diplomat Klasik iz Novog Sada, restaurirao je upravo jedan takav automobil. Lemi, kako je tekla restauracija, kako se počelo, kakva je bila osnova, a rezultat je očigledan? Pa osnova je, što mi kažemo, baza za restauraciju je bila solidna, ali bilo je dosta limarijskih stvari koje su se morale uraditi. Novi su blatobrani, patosi, kutijasti delovi. Što se tiče mehanike, tu sam najmanje imao problema. On je već par godina kako je restauriran i imao jednu doradu prošle godine, to je malo smo ga osvežili, ali za ovih par godina on je preko 200 manifestacija ili ovih naših takmičenja oldtimera odradio, tako da bez jednog ozbiljnijeg kvara, defekta na putu nikad ništa se nije, da ne ureknemo što kažu. Tako da sam izuzetno zadovoljan i ponašanja putu, odlično koči, da ne kažem da je to nezavisno vešanje, koje je još i dan danas najbolje vešanje. I za jednog oldtimera, to je preteča današnjih savremenih u trojici je mnogo savremenije nezavisno vešanje, ali je sve krenulo u stvari od 02 serije. Serija 02, što je upućivalo na broj vrata, lansirana je u Ženevi 1966. BMW je uspeo da kreira cenovno relativno pristupačan automobil koji će omogućiti mnogim svojih vozača da u urbanom saobraćaju prožive neku od svojih rally fantazija. M10 motor u osnovnom izdanju 1602 sa 85 konjskih snaga i 130 Nm obratnog momenta oduševio je stručnu javnost. U svojim zapremijskim izdanjima od 1573, 1766 i 1990 kubnih centimetara bio je baza za modele koji su usledili, od kojih je svaki metodama povećanja kompresije i primenom adekvatnih karburatora izvlačio iz te osnove sve veći broj konjskih snaga. 1973. novoj osnovi nastaje 2002 turbo, prvi evropski automobil sa turbopunjačem, zver od 170 konjskih snaga i 249 Nm. BMW-ov X-Drive sa nama je od davne 1985. godine, u koju ćemo se vratiti zahvaljujući ekspertizi Stanka Čučkovića, direktora prodaje u Delta Motorsu. Upravo tako, istorija BMW-a sa pogonom na 4 točka datira od davne 1985. godine. Prvi naš automobil sa stalnim pogonom na 4 točka bio je model BMW 325 XI. U međuvremenu mi smo puno radili na razvijanju pogona, tako da nešto najpribližnije sadašnjoj formi smo dobili 1999. sa prvom generacijom modela X5, gde je zapravo BMW zakoračio u segment SUV-a, a pogon koji sada koristimo, X-Drive, koristi se od 2003. godine i prvi model na kojem je implementiran je bio X3.
E30 bila je zvanično druga generacija BMW serije 3. Na delu je bio možda najveći tehnički i u svakom drugom segmentu skok ikada između dve uzastopne generacije nekog modela. Mnogo toga bilo je novo i trebalo je kvalitetom nove tehnologije pridobiti BMW-ove tradicionaliste. Oni su sa posebnim nepoverenjem dočekali ideju pogona na sva 4 točka u svojoj omiljenoj trojci. Ipak, izvanredne vozne osobine argumentovano su ućutkale i najveće kritičare. Da je BMW bio na dobrom putu i da se definitivno učvrstio među novim ciljnim grupama, govori podatak da je cena osnovnih modela druge generacije bila znatno viša nego što je bila za vreme prve generacije. Sa serijom E30 uz malu pomoć pogona na 4 točka, BMW se definitivno učvrstio u premium segmentu. Evo gledamo ovu našu rutu, ima jako lepih plavih, žutih i crvenih linija koje objašnjavaju gde mi otprilike idemo. Međutim, mnogo je jednostavnije pitati proverenog čoveka za Frušku goru. Reč je o mom sagovorniku Živanu Pašiću, šumaru u Nacionalnom parku Fruška gora, da nam kaže nešto malo više o našoj današnjoj ruti. Živane, gde mi to idemo? Kaže, gledaj Kato, pitaj čoveka. Pošto idemo na Frušku goru, najstariji nacionalni park u Srbiji, a rekao je Mika Antić, idemo da Fruškogorašimo. Mi idemo da Fruškogorašimo, da uživamo na Fruškoj gori, udarila je ova jesenja rujevina, mnogo je lepo na Fruškoj gori. Krenut ćemo odavde iz Iriga, ići ćemo na Frušku goru na Iriški venac, pustit ćemo se u Vrnik kroz šumu, pa se ponovo penjemo na Frušku goru i pustit ćemo se do manastira Beočin i tamo ćemo na Dunavu završiti današnju goru. Kada se neko off-road vozilom zaputi u Frušku goru, šta je to što treba da zna? Treba u najmanju ruku da ostavi Frušku goru onako kako vam je zatekao. Mi Frušku goru održavamo, sada je čista i uredna, znači da ne ostavi ništa što Fruškoj gori ne bi odgovaralo, da ne baca đubre, da poštuje red kak je na Fruškoj gori u nacionalnom parku, jer to je nacionalni park, treba ga poštovati, voleti i ući i uživati u Fruškoj gori. Trasa BMW X-Drive Experience karavana kretala se nekadašnjim vinskim putem. Drugim rečima, off-road tretman Fruške gore izum je starih Rimljana. Njihov vojskovođa Aurelije Probus, inače rođeni Sremac, prvi je doneo vinovu lozu na ove prostore. Putem kojim prolazimo, nekada se ovaj napitak bogova prevozio iz Sirmijuma do Banoštora na Dunavu, koji je važio za vinsku luku. Odatle je vino sa Fruške gore lađama stizalo u sve delove carstva. Teško da ćete u zemlji Srbiji naći većeg eksperta za BMW-ov X pogon od Stanka Čučkovića iz Delta Motorsa. Razgovaramo o prvom ovakvom modelu broj 1 BMW X1. Reč je o zaista globalnom modelu bavarske firme. Proizvodi se u Indiji, Kini, Rusiji, Tajlandu, Meksiku, ali ono što je najvažnije, za teritoriju Evrope, proizvodi se u Nemačkoj u Leipzigu. Tako je. Hvala na ovako lepoj najavi. X1 je jako važan model u našoj ponudi. Već punih 6 godina ovaj model je aktuelan i imali smo jako veliki uspeh u prodaji na celom tržištu Evrope. To je automobil niže srednje klase, gde najveći uspeh na tržištu upravo je postigao kod mlađih ljudi, kod mlađih porodica i tako dalje. Sledeće godine očekujemo izlazak modela X1 druge generacije. Po svojim dimenzijama, X1 na neki način predstavlja sponu između limuzinskog i terenskog segmenta BMW-a. Možda zato među njegovim odutima posebno mesto zauzima udobnost. U BMW-u X1 ćete se uvek osjećati lepo, zahvaljujući, između ostalog, inteligentnim naslonima sa sedišta sa podelom 40:20:40 i 10 različitih stepena nagiba, što omogućava ili više mesta za prtljag ili uvećanu udobnost, u zavisnosti od vaših potreba i želja. Neklizajući kožom obloženi obruč upravljača sa multifunkcionalnim tasterima,
Prvoklasni materijali i najmoderniji dizajn uz uzdignutu poziciju sedenja i mnogo prostora čine da unutrašnjost novog BMW-a obezbeđuje idealne uslove za svakodnevne izazove. Connected Drive usluge vam pružaju veliki broj informacija i zabave dok ste na putu. U nastavku priče o BMW-ovim X modelima, izdanje X3. Neko će reći da, to je onaj BMW-ov SUV. Nije. To je BMW-ov SAV ili sportski aktivno vozilo. Tako je. Tu je BMW želeo da istakne kroz taj termin Sport Activity Vehicle. Želeli smo da istaknemo upravo vozne karakteristike, zadovoljstvo vožnje. To je nešto što je nama kod svih BMW modela najvažnije. X3 je model izuzetno popularan, izuzetno tražen kako na tržištu Severne Amerike, tako i u svim evropskim zemljama. Ono što bih ja želeo da istaknem na tom modelu, to je i od tuda verovatno i njegova toliko dobra prođe na tržištu, to je što je to automobil koji je dovoljno mali za grad, a sa druge strane i tekako dovoljno velik za putovanje, automobil koji objedinjava poslovno porodični automobil i prosto dovoljno, ima karakteristike za sve uslove vožnje. Vozne performanse su srž sports activity vozila. Ovaj termin definiše BMW X3 i odvaja ga od konkurencije. Ovo je automobil koji vam daje dovoljno prostora za kretanje i omogućava vam uživanje u čistom zadovoljstvu vožnje. U svakoj situaciji, na svakoj vrsti podloge, uvek udoban i siguran. BMW X3 stvoren je s fokusom na sklad pokretljivosti i stabilnosti, dinamike i udobnosti. Počinje s osnovama kao što je široki stav i precizno dizajnirana zadnja osovina s 5 tačaka oslanjanja i inteligentnim pogonom na sva 4 točka X-Drive. Nastavlja se sa naprednim BMW-ovim sistemima koji vožnju čine sigurnom i prijatnom. Ono što treba izdvojiti je dodatni sistem varijabilnog sportskog upravljanja koji pruža poznato BMW-ovo precizno upravljanje pri dinamičnoj vožnji, a zahteva samo 2 zaokreta upravljača za potpuno okretanje prednjih točkova. Ovaj sistem funkcioniše nezavisno od brzine vozila i garantuje jasnu povratnu informaciju. Itinerar X-Drive Experience Karavan bio je podeljen na 2 etape. Reč je o 2 off-road trase, jedna od 5, druga od 7 km. U našoj zemlji ruta od 20 km terenske vožnje smatra se prilično zahtevnom. To što se za faktički 4 sata vožnje na Fruškoj gori pređe trasa od ukupno 11 km, dokaz je da planina u Panonskoj nizi jeste prvorazredna off-road destinacija. Kako god bilo, pre ili kasnije ukaže se potreba za nečim što se rangira sa 5 zvezdica. Nakon sitnih i manje sitnih off-road avantura, evo nas u hotelu Premier Aqua u Vrdniku. S nama je Jelena Perić, PR ove ustanove. Jelena, ako sam za vinariju Kovačević rekao da je obavezna stanica na obilasku Fruške gore, onda za ovaj hotel moram reći da je motor razvoja Fruške gore. Zašto je to tako? Upravo tako, zahvaljujem se na tom komplimentu. Upravo ovaj hotel i svi objekti koji postoje, koji će se graditi u okviru ovog hotela, imali su za cilj da ispromovišu ovu izuzetno atraktivnu, interesantnu lokaciju kao što je Banja Vrdnik. I ovaj hotel koji se sa 5 zvezdica, hotel, luksuzni hotel svojim sadržajima zapravo vodi turiste, usmerava ih da dođu i da provedu svoje vreme upravo ovde kod nas. Mimo ovog luksuznog hotela da bi uživali u samoj Banji Vrdnik i uskoro se završava i etno selo koje će omogućiti gostima da u potpunosti dožive Vrdnik na jedan poseban način i da svakako ovo bude obavezna stanica u njihovom putu kao iz Beograda ka Novom Sadu ili bilo kom drugoj putanji. BMW-ov X4 je terenac koji celu priču pomera još više u smeru luksuza i što je najvažnije, rekli bismo ovo je BMW-ov model koji je, što se tiče terenskih vozila, obeležio ovu na izmaku 2014. godinu. X4 je model koji se pojavio u julu ove godine i on predstavlja najmlađeg člana porodice BMW X-Drive. Automobil je u ovih prvih 6 meseci jako dobro primljen na tržištu, izuzetno je popularan i sa njim smo dobili jednu novu dimenziju sportskog atraktivnog SUV modela.
Proizvodnja izdanja X4 odvija se u BMW-ovim pogonima u Spartanburgu u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je o fabrici vrednoj $900 miliona. Podatak koji zaslužuje pažnju je da će u ove pogone biti uloženo još 900 miliona američkih novčanica do kraja 2014. kako bi se zbog modela X4 proizvodni kapaciteti povećali sa 300.000 na 350.000 vozila godišnje. Malo informacije iza scene. Mnogi od inovativnijih kadrova koji gledate snimali smo GoPro kamerama. One su omogućile da pružimo sliku o našem karavanu iz neobičajnih uglova, sa drugog vozila tokom vožnje ili iz vazduha. I snimamo detalje koji su nekada bili nedostupni u pokretu. Nova generacija ovih kamera, koje svakako treba da budu sastavni deo svačijeg aktivnog životnog stila, stigla je u prodavnice Beosporta. Već smo rekli da je BMW-ova X priča zapravo započela 1999. sa generacijom X5. I naravno sada, 15 godina kasnije, ovo je svakako model koji zaslužuje jednu ozbiljniju analizu. Danas smo sa ponosom imali priliku da predstavimo X5-icu, koja je već treća generacija. X5 je definitivno naš najvažniji model u kategoriji SUV, odnosno terenskih automobila. Ono što bih želeo da istaknem to je da smo danas imali prilike da vozimo i da se uverimo u karakteristike X5-ice sa dva pogonska agregata. Jedan je dobro poznati 3.0D, šestocilindrični agregat, a drugi potpuno novi u verziji X5-ice, model koji nosi oznaku 2.5, zapravo dvolitarski agregat biturbo dizel koji ima izuzetno dobre karakteristike, a sa druge strane ubedljivost u vožnji kao i snažniji agregati. Prevedemo to u jezik brojki. BMW Twin Power Turbo četvorocilindarski dizel motor pruža 218 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 450 Nm pri samo 1500 obrtaja u minuti. BMW X-Drive 25D ubrzava od 0 do 100 km/h za 8,2 sekunde i može dostići maksimalnu brzinu od 220 km/h. Takođe su impresivni podaci u potrošnji goriva od samo 5,9 litara na 100 pređenih kilometara i emisiji ugljen dioksida od 155 grama po pređenom kilometru. Evo kako smo vreme počeli opet u satnici da računamo normalno, nekako noć se uvek mnogo lakše i brže prikrade, tako da završetak BMW X-Drive Experience Off-Roada osvetljava jedna mesečina i jedan reflektor. Ali da završimo priču o X-Drive modelima, Stanko, obično ljudi kada se kaže X-Drive pomišljaju na terenska vozila, međutim ova priča počela je na limuzinama. Upravo tako. Ono što je nama jako važno, X-Drive je pogon koji osim na terencima mi imamo u ponudi na svim našim limuzinama. Taj sistem pogona na 4 točka u tehnološkom smislu je potpuno isti kako na limuzinama, tako i na našim terencima. I ono što bih želeo da istaknem, to je da preko 50% svih BMW limuzina koje prodajemo su upravo sa pogonom X-Drive. Pregled BMW X Experience vozila završit ćemo najavom jedne globalne premijere. O čemu je reč, mi to kao ne znamo, ali Stanko svakako zna. Radi se o najnovijem modelu BMW X6. Nakon prestanka proizvodnje prvog izuzetno uspešnog modela, mi sada sa ponosom i nestrpljenjem očekujemo svetsku premijeru vozila BMW X6 druge generacije. Ono što bih želeo da istaknem, to je da krajem novembra možemo očekivati i promociju tog najnovijeg atraktivnog modela za naše tržište. Događaj koji svakako sa nestrpljenjem očekujemo. Iz bavarske firme poručuju da je unapređeno ugibljenje, što iskustvo vožnje na asfaltu i van njega podiže na novi nivo.
vlasnike ovog modela verovatno će najviše obradovati činjenica da je prtljažnik povećan za 75 litara. Eto konačno mesta za još jedan komplet golf palica. Restoran Vidikovac, strateški smešten na padinama Fruške gore iznad Starih Ledinaca, mesto je gde sumiramo utiske i uz večeru obeležavamo završetak još jednog uspelog off-road druženja. I da malo propitamo kolege novinare kako im se činio BMW X-Drive Experience Off-Road. Sa mnom je Staša Dudić iz emisije ABS Show. Staša, kako je bilo? Mogu za prvi utisak, stvarno je bilo odlično. Imali smo vremena da isprobamo mogućnosti X-Drive-a. Prema tome, preporučujem da mogu svi da isprobaju. Jesi stigao da snimiš? Pa, koliko smo mogli. Kako nam vreme pokazuje to sve, ali u suštini je dobro ispalo. Petar Živković, Večernje novosti. Petre, nekoliko stvari se objedinilo. Fruška gora, lep dan, BMW X-Drive vozila. Završi temu. Hvala. Šalu na stranu, probali smo više automobila sa X-Drive-om. Nije pretjerivanje ovo što su nam danas rekli na onim finim predavanjima o kvalitetu, o držanju auta u raznim uslovima. Videli smo kroz one šume što smo prolazili, one loše puteve koji su baš za ove vrste automobila kao stvoreni. Auto se sjajno ponaša, unutra ste u jednom luksuzu koji se retko sreće u ovoj kategoriji vozila. Volan je izuzetno precizan, pravo uživanje. Još se namestio lep dan, baš jedan lep dan i na Fruškoj gori je do duše svaki dan lep, ali ovaj je bio izvestan.